Afrika, Afrika, Yambari, Afrika, Yambari, Lele, Afrika, Yambari, Afrika, Afrika, Yambari, Afrika, 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 Defia mbaya mbita twetino na kukongo Kibwanza kia Kongo ye kibuka ke kimanzi Defia mbaya mbita twetino na kukongo Kongo da Kongo da kutuka Kongo Afrika da Afrika Afrika da Marina Afrika Afrika Kongo da kutuka Kongo Afrika da de la dame là qui va vite, la responsable du mouvement. Donc c'est comme un anniversaire.
salukiantu mwa mutontolo bakondominu bamanabwa bakondolo vibudulu kakwena saluko kifwanane ye salukiantu mwa mutontolo bakondominu bamanabwa bakondolo vibudulu asizantu mwa luzeizo kananile mboloza yazo wamona pasi wakwamuswa wakondwa kutusalisi wamona pasi wakwamuswa wakondwa kutusalisi asizantu mwa luzeizo kananile mboloza
La mission prophétique congolaise, Miss Boko, Mukamamaka, Mama Diakonou Julien, Mama Mikoudi, la mission prophétique congolaise. Mukena Kokwalisa, Mouye Nabada Tanzili, Bamama, Nabayaya, Makwendaka, Basabika Namuya. Kiesi mingi na Muyaya na Mbunana. Makitati.
Bunde balo. Kubamane. Bunde balo. Kubamane. Bunde balo. Kubamane. Itu ni matata semua Michel. Jadi kita mata dan sasi itu ada matata sabda. Jadi kita sesi itu ada juga. Jadi dua kali kita lagi. Macam. Sari Moga. Mone. Mone kata rumah Makaya. Kualisa tambo di Fumuka. Kele kati ya ni Fumuka ya Kuwabo. Ila kualisa kata rumah di Kuma. Itu disuaka mbila. Kiesi yale ya pita kimba ni na ambetumesa bila lusolo kama kumena wambani zambu wa bomba zambu wa bomba zambu wa bomba zambu wa
Bamama bayou mukena kuwave il faut beto inonde makeleli ai na mandima kwako ya beto ya lutila batata majuu bamama majuu matondo mingi mukena kuvutula tetentete na nzambia mpungutukanu na bisimbi bya mazulu bya ntoto bya nlangu na bya mbawu na balongo muna nsinda mphandu bayala mukingunza mumevutula matondo na yaya vita kimpa mesala ke bubiai beto se réunir awa mumevutula diaka matondo na balongo bantumwa ke tuadisaka mbanza yai ya kwilu bayina nyoso ke simbaka kimpeve na bwale yai ya kwilu mumevutula diaka matondo na tata maluangu mwe Poiti 3e du Nord na Chinkambi na maza ya Mungwa bau bantu jambaka beto awa bau bantu fungulaka beto porte pesaka beto ba clé samu na kuvwandisa kidimbu yai ya temple spirituel de la Vwangunza universelle na bwala maluangu yai beto tambulaka sangu tata nzambi zonzaka beno kwenda namisa mwinda na bwala ya kwilu ko ya kubola na nyosi na beno zaba ina kena lutumu ya tata nzambi fe. Et c'est à partir de là que tata mfumumpu kuizaka kwako na luve ya tata nzambi ya vanda veti andi katuka kaka na Brazzaville na kuiza s'implanter awa na Kinsuni non nyoso kedi atilaka na kimpeve beto kuizaka wa entete beto vwanda ya vanda tete communauté de la Vwangunza universelle et na communauté ina bavanda sambilaka mukanisa tata ina tuadisaka tata mavungu na koko tata mav na tata ya kaka mumezimba na kumbu papa Patou ni bao batu vanda nata communauté spirituelle de la Vwangunza universelle awa. Mais après il avait tokuza kuzwa sangu chitata kisa namisa mwinda beto bayayi beto kota deja na temple beto kuizaka kana onge kota na bwala babatu fonge tala mfumo wa bwala yandi pesa ngeluve beto kuiza mpeve mezonza beto kwenda tambula na joso beto kuma nzila kelve mpeve mezonza na munu tata maluangu mezonza mumetala beno mekwiza mais avant beno sambilawa beno kwenda tala mwana munu samu yadi nata beno kwako kotea munu e ina muke tala beno muke fimpa beno si exactement beno mekwiza na mabanza ya lusambulu la muke pesa beno bafungula effectivement mbwabanu ya beto na mwana maluangu Jean Barré chauffeur mosi nata beto na taxi mezonza muzaba kuna muzaba yandi yani mezwa contact Jean Barré mezonza bangunza ke mingi awa bake kuiza kwa kuve yina banani bamezonza ti bamekatuka na putu bazola kwen sambila kuna na joso me bamezonza batala d'abord nge e amezonza bilumbu tatu amezonza muke pesa nge réponse
après 3 jours chauffeur na meso sabeto ya mezonza Jean Bareke na kuvingila kabele beto kwenda kuna Maluangu yina beto kena kuvingila ka les 3 jours tata Maluangu mwe poati 3e du nom me pesa muno ba message yani bezonza kwenda zonza na mwana muno ame pesa muno ba code kwenda zonza na mwana muno baendeke zaba tini muno et mon kwendaka yani bokila beto avec l'ancienne équipe beto vanda sala kwa na batata mabiala lingangi Pascal na batata Doc tata Victor kela wave ya dizimana kilumba beto mekwenda Jean Bareme ya babeto mumepesa ndi ba code d'ailleurs d'abord yame vandisi babato ba chaise me manqué yame tala munu yame zonza quiz vandawa bantu moyina kwenda na beto bamezona mais non wafa so bake kwenda vandisi andi kuna na kivandulu ya roi yame tala bawe yame seka yame zonza quiz awa mumevanda na kote yandi yame zonza oui bakodi na ngeme pesa yake ya frère yake tata munu yame demander même wafa so ngeme sala pour que tata munu zonza na nge munu mosi mukela wa muke vingila kaka bafungula amela kisabeto bafungula ya tombe ya le roi Maluangu yani ke zonza na munu ve wafa so ya mezonza na beno mezonza muzave mumepesa andi bakodi ya mezonza oui yaike ya vrai yaike ya vrai yaike ya vrai donc muke na tabeno na tombe et voilà nkoto la beto na kuilu beto mekwenda na tombe amefungula amezonza bantu ke kuizaka wave bantu ke kota kwa kuve mais comme tata mezonza muke kotisa beno na tomba yanti beto vanana délégation à Brazzaville batata Salabans na batata Samba beto mekota na tombe ya le roi Maluangu mwepwati beto mesambila amepesa dia kabasangu mbabeni kwenda na Chinkampi kuna aussi na clé ya Pointe Noire ampesa beno ba clé et après fallait mettre ça là-dedans beto tout la peinture na tombe ya roi Maluangu si babantu vanda lutaku na vanda tala peinture ya bleu ya malumalu ya vanda temple spirituel de la Vangonza universel pesaka doina et si beno kwenda ben tala na kati beto pesaka pe gerbe de fleurs temple spirituel que na gerbe de fleurs na kati ya tombe ya roi Maluangu donc il a dit une côté le beto wa et après 3 jours après moi poati Jean Barre maison ça faut me consacrer beno tata maison ça faut me consacrer beno na kupanda kisalo et beto kwenda kuna ya vanda privé délégation ya wa vanda ve ame basi sabaso ya royauté yai beto me fukama yani maison ça nous avons des images batata mabiana balenda témoigner batala yao na épée yina vanda Salama Luango ya me consacrer beto façon pas consacrer comme mfumu beto kwenda aussi na Chinkampi ya me pesa clé et voilà temple metela makwa kuna kuilu dibulu mayu samuna ya ime bet me se rencontrer awa na kidimbu ya vita kimpa yake inda memuke pesa beno kaka bandambu bayina zola baba demander munu parce que si muzonza histoire nyonso du début jusqu'à la fin babetke la wa yantete munu musambila vena kingunza mukwenda na putu mumebela après mumekota bamela kisumunzila ya tata mfumu mumekwenda yantete mukwenda sambila kuna tata nzambi mezonza ngeke na kisalu ngeke na kwenda bela samu ngeke na kisalu wa munu singe sala kisalu wa munu ngeke beluka mama mbiku di kentwa tata mfumu mpu ya mezonza na tata mfumu mpu tata nzambi ke na zonza beto ve bantike soigner yandi beto ke guide yandi kaka yandi na nzambi ya yandi muzola kolama mumemendima samu na pasi vanda na munu kukwenda babisimbi ya Kongo kwa seku zonza na munu mume kuwa jamais kisimbi ya Kongo muvanda munu mwana mishoni ba parents vanda sambila na mishoni mais muvanda sambila ve
mukuswaka bateme me muvanda kwenda ve bwana bakesambililaka bwana ni bwana kevanda na babato kesambililaka yao me ya beto ya Kongo si bwana mekota na mumvusu na bamvita c'est parce que babantu kesambililaka liaka bwana ve na makelika beno bamama abantu kevanda bamuvwana il faut beno yilika kanga na bamama na bambikudi na kusambilila bwana na kukengelilaka bwana. Volet ya deuxième yake volet ya lusansu le social bamama batelama basala nyosi na bazola base cotiser basumba toto yina ke vanda toto ya bamama ya vita kimpa kote bamama ke tunga ba orphelina kote bamama ke tunga babimba nyonso banekole na kuvutula liaka kimuntu yina bezimbana na Kongo bandakisa diaka bana kimuntu ya mezonza beno ke autonome bamama kimvuka yai yake spesiali ya bamama me batata aussi lebete salaka nsiku bake kotaka me ya ntete yake spesialite ya bamama beno ke autonome ata tata mosi ke kuisa pesa beno bazordre de fait parce que batata ni baba tuke mwangisaka ni batata bebisaka ni batata kena kudiataka ni batata kena kusalaka kingunza kena zangukaka ve muntu yani pesaka du ve tisibeni kena diamu beni kena kukuamisa diamu kena kuamisa beno yufula nda tata mfumu mpu yani pesa beno mayela yani pesa beno mvutu meki mfuka yake ya beno ba mama nyosi na beno zola beno sala beno fungula compte beno ke sala ba cotisation beno sala bilanga beno sala kadiki mbongo beno ke tulaka na compte beno mosi bantu ke gérer yani pesa beto ba misiku yani pesa beto rituel nyoso ya ibetu ke sala awa yani mosi muntu tikteke yao yake mabanza munu ve mukatuka na kusambila kote tata mfumu mpu mumefutuka 23h muke na voiture musola basika mesonza ve vanda mumetala na banima nani keda zonza ti munu vanda baka kaye baka big muke na mako kuzabisinge yame banda kuzonza nyonso ke ya kusonika na mwa buku ya ike na peto tala ben ke sambila fasu yaye ben ke vantila fasu yaye ben ke sala misiku ke fasu yaye yan m'expliquer nyonso ti 3h du matin mume pasika na voiture me kwenda konta mumela donc mvuka yaye yake mabanza muntu ve si bawu bamezonza ve beto betlenda sala kima ve si mpeve ya bawu mezonza ve beto ke salilaka na mabanza kinsuni ve Tumwasanzi kwa makanda unatate moyeteleka mubikoko biyabyanza etata nzambi umfilanga zitumwasanzi kwa makanda unatate moyeteleka asiza tumwa luzeizo wananile moloza yazo wamona pasi wakwa muswa wakundwa kutusalisi wamona pasi wakwa muswa wakundwa kutusalisi wasiza tumwa luzeizo wananile moloza yazo wamona pasi wakwa muswa wakundwa kutusalisi wamona pasi wakwa muswa wakundwa kutusalisi mama kinke a mare yina kesa vingina katisami na aya tiamu an vungi wa mbuji na kizunga ya kindamba yetukanda sapana na kusamina ikete yetu banda banyaya pada kuna
ensemble na tia na kupanda kidogo na yale ina ni basangu suda kana mchomosi banda kisamba beto ina ya taka beto richen nyoso ngetala taki pesaka sabla kitimu ya kilitoka bailani ukele mtina ami kansi kwebu tukwiza wekuzitaja muri